За будовлjetnej učaljnji u dvore osnovne školi Bratstvo jedinstvo u Kocure mladi volontere z Holandiji u svojej žemi obezpečeli kolo 3000 evra, a od ponzelku su angažovani na konkretnih budovateljnih robotoh. Saša Subotin, ktorý pan otec o evangelističkej cerkvi, privedol nam ešte jednu grupu Holandžanov. Prešla grupa nam obezpečala novi video nadzor, a tota grupa nam obezpečela ljetnju učaljnju u tim dvore školi. Po slovih direktorki, ljetnja učaljnja še bude hasnovat za školski i zvonkaškolski aktivnosti, a sotrudnictvo s Holandžanami bude predlužene i na drugih robotoh. Pridu nam ještě dva grupi Holandžanov. Jedna grupa nam bude budovac Drašku i Garadiču do učaljnji za tehnične, a druga grupa bude farbic Muričok kolo školi, či to budu dejaki sučasni grafiti, či dejaki murali, dohvarjaše. I tu budu učestvovaci naše školjare. Popri aktivnostoh u školi, volontere z Holandiji robija i u evangelističkej cerkvi u Kocure i na daskeljih lokacijoh u opštini Verbas.